Ya kata kiji ko mare ka belas sedang na fair brigade bat penkut hamadan pulu kalau on ban kawe lama da menteri rang ba kejelau Dr. Mukul Sengmar angkat ke jeneral lang ki he ke desik bat ki officer ketenat of sport and youth affair. Ha kini kesi ladan lang ru menteri ketenat urban affair ka kong Amprin Lingdo nang tahu menteri ketenat health and family welfare ba elhek bat ru Livingston sama parliamentary secretary kentup lang chief secretary ke jelau bat deputy commissioner ke is kasil bat kiwe. Ha kata kesi ladan do news pangut kina simenta bat kambon nak dei kisamla puli nak school bat college jong kanong ba pun simenta ha kata kesi ya mare. You didn't run today. Huh? You ran from the last order. Hadian belakut kecil kau mereka kena isi mentai kila lumlang hamadan pulu hakaba menteri rang ba lawel lang ya baro begini snokti lang menra barbor ke jintli bar kecil long kowe ban kiar nak ikam ya senam. Shushu menteri rang ba ulah kunturu iki samlang puli bekin no senyang lang menpene ya kasuk kesanya kejela. Lapun kut ya kata program dak kejing sam iki khusnam sikinong jom hakati kecil kau mereka. A big round of applause.